조인상입니다. 그란 넘나 디펜스에서 조인상입니다. 그란 넘나 디펜스에서 미션 마크에 넘나 타겟다 13 스타일 Keeper of the consulting Tuột mày ra là ba ra một hôm nay chỉ ăn xuống là mà ta nói cái gì sẽ đi xuất truy đi số 3 bị động xuất truy nè siêu hiểu right cũng được cảm thấy mà ta nói cái đặc biệt sao trong buổi sinh tật cho sinh number 8 Mr. Lung Su Lam nữa cho sinh number 7 của xuất truy nữa policy mà nó cầm vào cái giờ tới phát triển trong buổi cho sinh number 7 cái tốt nhất bị cái sai cho sinh number 7 Mr. Mangsang bị vai sai ở chỗ kế throw in by Tushar Lawrence na throw in sai dari itu Lawrence aku juga boleh auto misi dari throw in selalu misi dari maksud curi yang mantap beda defender of the Tonga defensive by pemain sana lagi Mr. Formating ang talang defensa mo manda. Ito sa awin ko sa sunsing na raptan na defensa mo manda. Mr. Formating. Sorry on the signal. Talaga Tomayan ni kaptan niya. Tomayan crossing sa away. Think so with Tomayan crossing sa away. Yang pamanda. Sorry on. Apang ni na. Somewhere in the Fina, holding the full game. So you will pay captain of the Shana, if we can agree today. So you will pay captain of Pushar. Canada, Salaga, touch number 7 defender. Mr. Mangsang defends out of Pierre Saliere. Are we throwing by Tushar? Lawrence na throwing sa relay. Lawrence na throwing sa relay. Throwing sa relay. Think so with defender na matalan yung defense side. Are we tapping up of Tushar na relay? Jersey number 3, Mr. Soring up na. Tony Yada pass nila. Tony Yada. Oh, is commander. Jersey number 4 yung music today. Formatting the pass ni mother. Jersey number 3 ni Masa ni ka pang naila auto play ni. So wo macam ni pass ni mother ka pang naila auto play ni. All boy pag zata punta ka tayo. Leo ni ba? Nak today. This are the throwing side lately. Lawrence Jila na saya sorry kom the video lagi sama video sini. Merang the puja tadi. Kisong ingat macam sini jalan. Zaman muda mana di mana sana apa solo bosan kau yang naik ke auto play kau tahu dah. Jangan so keeper na awi pwede hai pila kick sa way ni today. Awi pwede captain of Tushar na pangmak nila kick sa laga. Mr. Defender of Kingsong na. Pwede. Terus number 10 sorry na punta laga. Offside ni jadi kasati kahumma matay sa goal na. Refina single miliere. Early first half, Tushar versus Kingsong the baby. Tushar 1, Kingsong 0 the lady. Formatting the king and Sunny laga ari. Forward the chat in by say. Kingsong midfielder na ari policing pamanda. Sa by say ka chance hoda. Only control sa will feel laga ari kick sa ay ile Kalian control sa will pass malware Kingsong na hacking ay nag-illusion to kaya hindi laga to kaya na try sa by sa ka
defender na isa teksa na out of tuere Lawrence na kick side delay Sorry, Lawrence juga ada kick side na Sobipom control sa buye Sobipom pass ni Malu site Sobipom pass ni vai sai ka chupsin na defend na sa na out of sa na awi corner kick by King Song Mr. Soringam jersey number 3 awi corner kick here delay corner kick sa vai delay Soringam King Song is Soringam kick sa mai ka Lengyo sang defense sa laga clear out sa lere another throw in by jersey number 4 Mr. Formating Wisdom of King Song da na amkom sa Soringam kui vai sai Lengyo sang policy commander Lengyo sang jersey number 7 umazit na Somi ni kaptani Somi na Ramchan the defense sa commander Somi ni kapta vai crossing sa vai yang commander out of tuere throw in by King Song Lego sang control sa release sutri na kui laga soaring up of King Song kick sa vai sai out of tuere throw in by Tisar Freezer the throw inside the late Tisar with Freezer jersey number 5 Lego sang the throw in sa vai sai July the throw in sa mi laga King Song with defender na Always on the defensive player outside the area. Oh, out of the area. Another throw in by Tushar. Lawrence throw inside the late. Things on Basi defense come on the defensive side, the late. Oh, what Masuk juga kick sa right turning gamit na sa masuk juga policy mga posing sa bay delay defender of King Song naman tala kaya mo sa the clear out sa lere yung replay yung kuya sunting back pass sa mo isite yung replay na control sa kuya isite sunting na policy na ari pwede ka pa sila yung delay Mr. Somipong kaya King Song na Sunting na sa pamilya. Mr. Lengyo-san. Jersey number 4. Jersey number 16. Mr. Wally-san. Talaga na defensa. Pagmayarap kung dati. Defender of this one. Talaga na clear sa bere. Mr. Yawipay, Mr. Captain na. Clear out sa bere. Corner kick by King Song, jersey number 13, Mr. Wong Chan Moram na ari corner kick side delay. Wong Chan na ari corner kick delay. tới sao ý đồng như được lý tia rồi Mr. Wong Chan King Song forward naman talaga kick sa amin marami talaga na try sa half time first half first half niya so ini 신다즈 break scoreboard ni Tushar 1 King Song 0 na first half sa ngayon scoreboard 제로래 맞아 얼마 안 가려서 먹는 거 itu mah